Reka mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru menshi cyane tubagezaho umunsi ku wundi hano ku muyoboro wa YouTube channel witwa Ukumbuiki TV. Ngewe bategurira kandi nkabagezaho aya makuru agiye atandukanye nkuko mumaze kubimenyera, nitwa Bimenyimana François. Reka rero tudatinze uyu munsi tuze tukubwira n'amakuru y'imikino yabaye muri iyi weekend turangije, ngo turahera kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kugeza uyu munsi kabisa. Ngira ngo murabizi turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Reka rero amakuru y'imikino tuyahere mu mikino nyafrika CAF Champions League yabaga, aho twebwe hano mu Rwanda dufitemo ikipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo kabisa. Iyi kipe rero ikaba yarakinaga umukino wayo wa mbere n'ikipe ya Pyramide kabisa. Ikipe yaje hano mu Rwanda, abantu benshi bavuga ko iri butsinde ibitego byinshi, kugira ngo murabyibuka bwari buherutse bwo yatsindaga ikipe ya APR ibitego 6 byose. Rero abantu benshi bavuga ko ikipe ya APR n'ubundi iribuze gutsindwa, ariko none abakinnyi ba APR bakubwira ko ibya kera atari iby'ubu ngubu, avuga ko bizeye ko bari buze gutsinda ikipe ya Pyramide hariya kuri stade Amahoro. Numukino rero watangiye ikipe ya APR Football Club yataka ku buryo bukomeye cyane, ndetse iza no kubona igitego cyiza cyane. Noneho ikipe ya Pyramide iza gukina, ubwo numva ngo umukino wari uhindutse, kuko ikipe ya Pyramide niwe yaravuga ngo iraza gutsinda, ikipe ya APR ikayibonamo igitego, birumvikana imbaraga zazo zahise zisubira inyuma, ariko umukino uza kurangira ikipe ya Pyramide yishyuye n'ubundi igitego 1-1, bakaba baranganyije igitego 1-1. Rero ubwo ndi mukino ukurikiyeho nyine ikipe ya APR ikaba izasura ikipe ya Pyramide ireba ko yabasha kwisezerera, kandi birashoboka cyane ugereranyije n'abakinnyi ba APR, ubona ko bazamuye urwego, ubona ko abakinnyi barimo benshi ba Ruhanga twagendaga tuvuga batadiyo Ruhanga, twagenda tuvuga ngo performance yabo iri hasi, uyu munsi yarazamutse, ni ikintu cyiza cyane kabisa. Ubwo rero na byinshi twakubwira kuri imikino n'indi myinshi yarabaye, nkuko mubibona hano, muragenda mubibona ku mashusho buryo imikino myinshi yagiye iba. Bo twakubwiragaho n'uwo ngo wa APR, ariko hari n'indi mikino mubona yabaye, haba hano muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup, imikino myinshi yagiye iba, amakipe aratungurwa. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba ko bizarangira. Ubwo duhise dukomereza ariko nanone amakuru y'imikino hano mu Rwanda, reka wenda tukubwire kuri update isohotse mu kanya gatoya cyane y'imikino yarangiye. Ubwo ni muri shampiyona y'u Rwanda anti football, ubwo ni shampiyona y'abafite ubumuga mu mupira w'amaguru. Ishyirahamwe rero ry'uyu mukino RAFA cyangwa se Rwanda Anti Football Association, nyuma ya shampiyona iherutse kuba kuri ubu ngubu ikaba yasohoye update y'abatsinze ibitego byinshi muri faze ya mbere nyine ya shampiyona y'u Rwanda mu bafite ubumuga bakina umupira w'amaguru, icyo bita anti football mu ndimi z'amahanga. Ubayoboye bose rero mu bafite ibitego byinshi mu mwakire yitwa Ndahiro Jean Claude. Uyu nguyu rero akaba ari kapiteni w'ikipe ya Musanze Anti Football. Uyu nguyu we icyo twakubwira kuri uyu musore wagize n'isabukuru ku munsi w'ejo, isabukuru nziza. Ni umusore watangiranye n'ikipe ya Musanze Anti Football guhera 2016 ndumva. Kuri ubu ngubu rero uyu mukinnyi ni uyoboye abandi bose, akaba afite ibitego 10 mu mikino 4 gusa yakinnye. Ubwo ku mwanya wa kabiri haraza uwo bita Bagalagaza Oleste, akina ikipe ya Nyarugenge, afite ibitego 7 mu mikino 3 amaze gukina. Umwanya wa gatatu haraza uwo bita Nigena Irene, akina ikipe ya Nyarugenge, afite ibitego 6 mu mikino 3 amaze gukina. Mwanya wa kane haraza uwo bita Byiringiro Placide, akina ikipe ya Nyarugenge, afite ibitego 5 mu mikino 3 amaze gukina. Mwanya wa gatanu haraza uwo bita Uwiringiyimana Isaac, akina ikipe ya Musanze, afite ibitego 4 mu mikino 4 amaze gukina.
mwanya wa gatandatu haraza uwo bita Habimana François akinira ikipe ya Karongi Anti Football afite ibitego 4 mu mikino 3 amaze gukina. Ku mwanya wa karindwi haraza uwo bita Nsabimana Eric akinira ikipe ya Rubavu afite ibitego 4 mu mikino 3 amaze gukina. Mwanya munani haraza uwo bita Imana turi kumwe Lambert akinira ikipe ya Kicukiro Anti Football afite ibitego 3 mu mikino 4 amaze gukina. No mwanya wa 9 haza uwo bita Ngendahayo Eric akinira ikipe ya Musanze Anti Football afite ibitego 3 mu mikino 4 amaze gukina. No ku mwanya wa 10 haraza uwo bita Twagirimana Theoneste akinira ikipe ya Huye afite ibitego 3 mu mikino 4 amaze gukina kabisa. Ubwo ngubwo rero championnat kuri ubu ngubu nyine iyobowe n'ikipe ya Musanze Anti Football izagaruka mu matariki ya 12 niko biteganyijwe tariki 12 ndetse na 13 z'ukwezi kwa 10 iberi Huye. Ubwo nuko bimeze. Kiri twabwira rero nuko ubuyobozi bwa hafa cyangwa se Rwanda Anti Football Association burangajwe imbere na Perezida w'ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda, akaba uyu nguyu rero mukaba musanzwe munabizi ko ari sinzi nawe mubizi ko ari perezida ari perezida wa Sekafa y'abafite ubumuga muri East Africa yose. Iyo nguyu rero yitwa Audace Lugwilo. Iyo nguyu rero akaba atangaza ko intego ari ukugira amarushanwa akomeye yaba hano imbere mu gihugu no hanze yaryo, bakabona ufite ubumuga akina umupira w'amaguru kandi ku rwego rukomeye ku buryo abakinnyi bashobora kuzamura urwego muri shampiyona bitewe n'amarushanwa menshi bagenda bakina, bakaba bakambuka bakagenda no gukina no hanze, cyane ko byanatangiye ngira ngo basore nka ba Gatete, basore nka ba Patrick bose bagiye gukina muri Turukiya baguzwa amafaranga menshi bavuye muri shampiyona y'u Rwanda mu ikipe ya Pendiki. Rero uyu Audace Rugwiro arakubwira ko intego bo bafite ari ukuzamura ufite ubumuga ndetse na shampiyona y'u Rwanda ikaba yazamuka muri rusange ikamenyekana. Umugabo w'umuhanga cyane nakunze mu gutegura ibintu byinshi bigiye bitandukanye rwose. Rugwiro akaba ari uko nguko rero byifashe. Ubwo rero nicyo ngicyo twakubwira, ariko nanone tutararenga hano mu Rwanda, reka mbere yuko tugera mu mupira w'amaguru tubanze muri basketball mu mikino ya kamaramaka cyangwa se playoffs. Yakomezaga cyane kabisa. Nukuvuga ngo imikino yatangiye ku isaha y'isa 9 zuzuye. Ikipe ya Lege yakinaga n'ikipe ya Kepra. Ikipe ya Kepra kabisa. Ikipe ya Lege ibasha gutsinda ikipe ya Kepra amanota 92 ku manota 56 ya Kepra. Agace ka mbere kakaba kararangiye ikipe ya Kepra ifite amanota 12 kuri 25 ya Lege. Agace ka kabiri kakaba kararangiye ikipe ya Kepra ifite amanota 22 kuri 26 ya Lege. Agace ka gatatu kakarangira ikipe ya Kepra ifite amanota 13 kuri 29 ya Lege. Naho agace ka kane nako kanyuma kaza kurangira ikipe ya Kepra ifite amanota 9 kuri 12 ya Lege, maze umukino urangira ikipe ya Lege itsinze amanota 92 kuri 56. Ikipe ya Lege rero abafana benshi bagiye batandukanye bakaba bakubwira ko ubundi dakwiye gukinira umwanya wa gatatu cyase kujya muri cyiciro wa gatatu, cyane ko yashoyemo amafaranga menshi, bagakwiye kuba bagura abakinnyi bakomeye n'ikipe ikabikomeye. Rero nuko nguko byifashe. Undi mukino wari utegerejwe cyane kabisa, wari witezwe, wari guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Patriote kabisa. Ubwo ikipe ya Patriote ko ariyo yari yakiriye muri Biki Arena ku isaha y'isa 12. Ubwo wenda icyo twabwira kuri mukino ka tuwaze twubwire ko amakipe yombi abakinnyi yabanjemo uwitwa Fulaha Kadondo Dieu yambara nimero 1. Ngira ngo uyu nguyu muramuzi kabisa, niwe wari wabanjemo. Uwitwa Peli William Kia yambara nimero 2 ni ku ruhande rwa Patriote. Uwo bita Prince Ibe baherutse gupapura ikipe ya APR yambara nimero 3. Bamwita Branche Stefan yambara nimero 8. Nanone bamwita Hagumi Ntwali Steven yambara nimero 23. Abanga barimo batano bari babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Patriote. No ku ruhande rw'ikipe ya APR mu mwakire bamwita Izoya Jari Mila yambara nimero 0.
naho William Robens Gerald yambara nimero 6, naho uwo bita Nore Habimana yambara nimero 15, wamwita Mpoyo Axel Mpoyo akaba yambara nimero 21, bamwita Diara Ali Faidara yambara nimero 31 kabisa. Angabo nibo basore batano ikipe ya Pele Basketball Club yari yabanjemo. Amakipe yombi aza gutangira atsindana ku buryo bukomeye cyane, ariko umukino uza kurangira ikipe ya APR Basketball Club iwutsinze none umukino wa kabiri iwutsinze. Ko umukino wa mbere Patriot yari yawutsinze, umukino wa kabiri ikipe ya APR ndawutsinda, umukino wa gatatu unuvango rero ikipe ya APR Basketball Club ikaba yatsinze uyu mukino n'amanota 67 ku manota 53 ya Patriot. Agace ka mbere rero ku uyu mukino karangiye ikipe ya Patriot ifite amanota 16 kuri 22 ya APR Basketball Club. Agace ka kabiri karangiye ikipe ya Patriot ifite amanota 13 ku manota 9 ya APR Basketball Club. Agace ka gatatu karangiye ikipe ya Patriot ifite amanota 20 ku manota 17 ya APR Basketball Club. Agace ka kane anako kanyuma kaza kurangira ikipe ya Patriot ifite amanota 4 ku manota 19 ya APR Basketball Club, maze umukino wose urangira ikipe ya APR Basketball Club itsinze n'amanota 67 kuri 53 ya Patriot kabisa. Muri uyu mukino rero icyo twakubwira nuko uwo twita Uzahagarika wa APR Basketball Club niwe watsinze amanota menshi kuko yatsinze amanota 32 yose, rebound eshanu ndetse na assist eshanu kabisa. Umusore w'umuhanga cyane, uyu musore ni umuhanga ko mu mikino yose yagiye akina byagaragaye koko number 0 ari umusore w'umuhanga kabisa Mirelle. Ubwo rero nicyo ngicyo twakubwira. Ubwo indi mikino ya Kamarampaka itegerejwe kuri wa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 isaa moya muri Biki Arena, ndetse no kwa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2024 birumvikana isa y'isa 2 ikipe ya Patriot ndetse n'ikipe ya APR kabisa. Nuko nguko byifashe. Ubwo rero cyane twakubwira mu mupira w'amaguru nuko twajya kuri Rwanda Premier League yakomezaga kabisa muri kende ishize. Hari kuwa gatanu ikipe ya Vision inganya n'ikipe ya Muhazi United igitego kimwe kuri kimwe, ku cyumweru ikipe ya Magaje inganya ibitego 2-2 n'ikipe ya Gasogi United urubambye rwa Kensi. Bugesera FC itsindwa n'ikipe ya Rutsiro Football Club ibitego 3-2. Naho ikipe ya Kiyovu ikomeza kwandagazwa itsindwa n'ikipe ya Mukuru igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Marine itsinda ibitego 2 ku busa bwa Etincelle. Ikipe ya Musanze itsindwa n'igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Police. AS Kigali itsinda ikipe ya Gorilla igitego kimwe ku busa. Ubwo rero nuko nguko byifashe. Umukino rero uteganyijwe bwo ni Rwanda Derby mu kwezi kwa 10 hazaba ari ku itariki 19 hazaba ari kuwa gatandatu. Ikipe ya APR ku isa 12 ikipe ya Sport izaba yakira ikipe ya APR Football Club kabisa. Umukino ukomeye cyane, umukino wasubitswe utarabereye kubera nyine imikino nyafrika ikipe ya APR irimo. Ubwo kuri ubu icyo twabwira nuko ku rutonde rwa ikipe ya Gasogero n'amanota 7, ikipe ya Rutsiro ni ya 2 n'amanota 6, ikipe ya Kigali ni ya 3 n'amanota 6, ikipe ya Marine ni ikipe ni ya 4 n'amanota 4, naho ikipe ya Mukura ni ya 5 n'amanota 4, ikipe ya Sport iri ku mwanya wa 11 n'amanota 2, na ikipe ya Perle ikaba iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 0. Ubwo rero ikipe ubwo ikindi twakubwira updates zari nuko umukino uteganyijwe uzahuza ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Lyon Sport. Ikipe ya Gasogi yashyize hanze ibiciro, aho itike ya make yari itike ya 2 uvuga nugwera kuri 2 bitatu 15 ibihumbi 30 ibihumbi 100 n'ibihumbi 900 muri executive box kabisa. Ngaha kuhagera ubwo nuvuga ngo n'abantu 12 ngira ngo umuntu umwe, ubwo nuvuga ngo ni itike y'ibihumbi 900
hehe abura ijana gusa kugira ngo byuzure miliyoni. Rumva ko kabisa Kensi aravuga ati ngiye ngomba gucuruza. Ubwo reka tuve hano mu Rwanda twikomereze no muri English Premier League aho yakomeza kabisa amakipe menshi akagenda atungurana kabisa. Ikipe ya Manchester United nyuma yo gutsinda undi mukino nanone yongeye igaruka itsinda ikipe ya Southampton ibitego 3-0. Hari ku munota wa 33 w'umukino gusa ikipe ya Southampton ibasha kubona penalty yatewe n'uwo bita Ashar, ariko umuzamu Andre Onana wa Manchester United abasha kuyikuramo. Ku munota wa 35 gusa nibwo imvura y'ibitego yatangiriye ku ikipe ya Manchester United inyagira ikipe ya Southampton. Ku munota wa 35 rero uwitwa The Right yabashije gutsinda igitego cya mbere cya Manchester United. Naho ku munota wa 41 gusa Marcus Rashford abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Manchester United. Ku munota wa 90 wongeyeho iminota 6 y'inyongera bamwita Garnacho abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Manchester United. Ikipe rero ya Brighton mu kurundi ruhande ikaba yaranganyaga usakusa n'ikipe ya Ipswich. Ikipe ya Crystal Palace ikanganya ibitego 2-2 n'ikipe ya Leicester City. Fulham inganya igitego 1-1 na West Ham. Ikipe ya Liverpool ikomeza kwandagagwa kabisa itsindwa n'ikipe ya Nottingham Forest igitego 1-0 kabisa iheza mishyamba. Na ikipe ya Manchester City basha gutsinda ibitego 2-1 cya Brentford. Na ikipe ya Aston Villa itsinda Everton ibitego 3-2. Ikipe ya AS Bournemouth itsindwa n'ikipe ya Chelsea igitego 1-0. Na ikipe ya Wolves itsindwa n'ikipe ya Newcastle ibitego 2-1. Naho ikipe ya Arsenal Visit Rwanda The Gunners ikaba yaratsinze igitego 1-0 bwa Spurs. Uko urutonde ruhagaze rero muri shampiyona y'Abongereza kuri ubu ngubu nuko ikipe ya Manchester City ni ya mbere n'amanota 12, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Arsenal n'amanota 10, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Newcastle n'amanota 10, ikipe ya kane ni ikipe ya Liverpool n'amanota 9, ikipe ya gatanu ni ikipe ya Aston Villa n'amanota 9, ikipe ya munani ni ikipe ya Chelsea n'amanota 7, naho ku mwanya wa 10 yaraza ikipe ya Manchester United n'amanota 6 kabisa nuko kuko byifashe. Naho muri championa ya Espagne La Liga cyo twagura nuko imikino naho yakomezaga ikipe ya Girona ibasha gutsindwa n'ikipe ya FC Barcelona ibitego 4-1. Hari ku munota wa 30 w'umukino umusore w'umuhanga cyane ukomeye muhaguruke bamwakira bamwita Lamine Yamal akaba yarabashije gufungura amazamu ku gitego cya mbere cy'ikipe ya FC Barcelona. Hataracamo iminota myinshi cyane hanyuzemo iminota 7 yonyine gusa nanone mu mwakira bamwita Lamine Yamal ku munota 37 abasha gutsindikira igitego cya kabiri cya FC Barcelona kuri passe yarahawe neza cyane na mugenzi we Lewandowski. Ku munota 47 rero to bamwita Dani Olmo abasha gutsinda igitego cya gatatu cya FC Barcelona kuri passe yahawe neza cyane na Jules Koundé. Ku munota 64 w'umukino bamwita Pedri abasha gutsinda igitego cya kane cy'ikipe ya FC Barcelona kuri passe yarahawe na Casado. Naho ku munota wa 80 bamwita Stuani wa Girona nyine birumvikana abasha gutsinda igitego cy'ingabanyamarira kuri passe yarahawe na Porto tsindira ikipe ya Girona kabisa biza kurangira ikipe ya FC Barcelona inyagiye ikipe ya Girona ibitego 4-1 kabisa. Ubwo rero mu yindi mikino yabaga nanone muri La Liga nuko ikipe ya Las Palmas yatsindwaga n'ikipe ya Atletico Club ibitego 3-2, na ikipe ya Atletico Madrid itsinda ikipe ya Valencia ibitego 3-0. Celta Vigo itsinda ikipe ya Real Valladolid ibitego 3-1, na ikipe ya Real Sociedad itsindwa n'ikipe ya Real Madrid ibitego 2-0. Ikipe ya AS Sevilla ibasha gutsinda ikipe ya Getafe igitego 1-0, na ikipe ya Espanyol ibasha gutsinda ibitego 3-2 bya Alaves. Na ikipe ya Mallorca ibasha gutsindwa n'ikipe ya Villarreal ibitego 2-1. Ikipe ya Real Betis ibasha gutsinda ikipe ya Leganés ibitego 2-0. Uko urutonde ruhagaze rero kuri ubu ngubu n'uvango muri Champions Espagne nuko ikipe ya mbere ari ikipe ya FC Barcelona n'amanota 15, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Atletico Madrid n'amanota 11, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Real Madrid n'amanota 11, ikipe ya kane ni ikipe ya Villarreal n'amanota 11, naho ku mwanya wa gatanu turasanga ikipe ya Celta Vigo n'amanota 9 kabisa.
reka rero dukomereze mu Budage Bundesliga naho yakomezaga kabisa shampiyona y'Ubudage ubwo ikipe ya Augsburg yatsindaga ikipe ya Saint-Pauli ibitego 3-1. Ikipe ya Mainz 05 ibasha gutsindwa n'ikipe ya Werder Bremen ibitego 2-1, na ikipe ya Hoffenheim ibasha gutsindwa n'ikipe ya Bayern Leverkusen ibitego 4-1. Ikipe ya Mönchengladbach ibasha gutsindwa n'ikipe ya Stuttgart ibitego 3-1, na ikipe ya Leipzig ibasha kunganya n'ikipe ya FC Union ubusa ku busa, na ikipe ya Fribourg ibasha gutsinda ikipe ya Bonshom ibitego 2-1. Ikipe ya Wolfsburg ibasha gutsindwa n'ikipe ya Frankfurt ibitego 2-1, naho ikipe ya Holstein Kiel ibasha kunyagirwa n'ikipe ya Bayern Munich ibitego 6 ku gitego kimwe cyonyine. Nuko kuko rero bimeze nyuma yo kwinyagira rero kuri ubu ngubu ikaba ikipe ya Bayern Munich ari nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 9. Ikipe ya Borussia Dortmund ikaba ari iya kabiri n'amanota 7. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya Leipzig n'amanota 7. Ikipe ya kane ni ikipe ya Hoffenheim n'amanota 6, na ikipe ya gatanu ni ikipe ya Bayern Leverkusen n'amanota 6 kabisa. Ubwo rero reka twigire mu Butaliyani Serie A. Ikipe ya Genoa yanganyaga igitego 1-1 n'ikipe ya Roma. Atalanta itsinda Fiorentina ibitego 3-2. Ikipe ya Torino inganya ubusa ku busa na Lecce. Ikipe ya Cagliari itsindwa na FC Napoli ibitego 4 ku busa, na ikipe ya Monza inganya igitego 1-1 na Inter. Ikipe ya FC Como ibasha kunganya ibitego 2-2 n'ikipe ya Bologna, naho ikipe ya Empoli inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Juventus. AC Milan inyagira ikipe ya Venezia ibitego 4 ku busa kabisa. Ubwo ku rutonde ruhagaze rero ikipe ya mbere ni ikipe ya AS Napoli n'amanota 9. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Inter n'amanota 8. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya Juventus n'amanota 8. Ikipe ya kane ni ikipe ya Torino n'amanota 8. Ikipe ya gatanu ni ikipe ya Udinese n'amanota 7 kabisa. Ubwo reka twigira muri shampiyona y'Abafaransa Ligue 1 yakomezaga kabisa. Ikipe ya Lens ikaba yatsindaga ikipe ya Montpellier ibitego 3 ku busa, na ikipe ya AS Nantes ikaba yatsindwaga n'ikipe ya Reims ibitego 2 ku gitego kimwe. Ikipe ya Strasbourg ikaba yanganyaga n'ikipe ya Angers igitego 1-1, na ikipe ya Toulouse ikaba yatsindaga ikipe ya Le Havre ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Lens ikaba yatsindaga ibitego 2 ku busa bwa Rio. Ikipe ya Marseille ikaba yatsindaga ikipe ya Nice ibitego 2 ku busa, na ikipe ya Auxerre ikaba yatsindwaga n'ikipe ya FC Monaco ibitego 3 ku busa, na ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba yatsindaga ikipe ya Brest ibitego 3-1. Ikipe ya Saint-Etienne itsinda ikipe ya Lille igitego 1 ku busa. Ubwo rero uko urutonde ruhagaze muri shampiyona y'Abafaransa Ligue 1 nuko ikipe ya Paris Saint-Germain irayoboye n'amanota 12. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Marseille n'amanota 10. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya AC Monaco n'amanota 10. Ikipe ya Lens ni ikipe ya 8 ni ikipe ya kane n'amanota 8. Ikipe ya gatanu ni ikipe ya AC Nantes n'amanota 7 kabisa. Ubwo rero ikintu twakubwira nuko twakubwira muri shampiyona y'Amerika y'Urasirazuba cyangwa se icyo bita Eastern Conference kabisa. Ikipe ya Inter Miami ya Lionel Messi yatsindaga ikipe ya Philadelphia ibitego 3 ku gitego kimwe. Ariko umunota wa kabiri gusa w'umukino kabisa ugitangira ku munota wa kabiri bamwita Ores yafunguye amazamu ku ruhande rwa Philadelphia kabisa, atsinda igitego cya mbere cya Philadelphia ku busa bw'ikipe ya Inter Miami. Ku munota wa 26 mu mwakira kizigenza Lionel Messi yabasha gutsinda igitego cyo kwishyura cya Inter Miami. Ku munota wa 30 gusanyuza iminota 4 yonyine bataranaruhuka, Lionel Messi arongera aragaruka atsinda igitego cya kabiri cya Inter Miami. Ku munota wa 90 kabisa wongeraho iminota 8 yongera mu mwakire yitwa Luis Suarez abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Inter Miami. Umukino uza kurangira ibitego 3 bya Inter Miami ku gitego kimwe cya Philadelphia kabisa. Ubwo uko urutonde ruhagaze rero muri Eastern Conference nuko ikipe ya Inter Miami ari ya mbere n'amanota 62. Ikipe ya
ikipe ya FC Kinature ni ya kabiri n'amanota 52, naho ikipe ya Columbus n'amanota 53, ikipe ya Angeles Red Bulls ni ya kane n'amanota 43, na ikipe ya Orlando City ni ya gatanu n'amanota 40 kabisa. Nuko byifashe ubwo ku rundi ruhande ubwo ntabwo twavuga Lionel Messi ngo twibagizwe mugenzi we Cristiano Ronaldo ubwo ni muri Saudi Pro League. Ubwo nuko icyo twavuga nuko ikipe ya Al Nassr ya Cristiano Ronaldo yangajaga n'ikipe ya Al Ahly igitego 1-1. Ikipe ya Al Nassr ikaba iri ku mwanya kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 7 n'amanota 5, naho ikipe ya Al Ahly byanganyije Al Ahly yo ikaba iri ku mwanya wa 9 n'amanota 4. ubwo kuri ubu ngubu rero uko urutonde ruhagaze muri shampiyona y'Abarabu Saudi Pro League, ubwo ruyobowe n'ikipe ya Al Ittihad n'amanota 9 umwanya wa mbere. Umwanya wa kabiri haraza ikipe ya Al Hilal n'amanota 9, naho ikipe ya Al Ettifaq iraza ku mwanya wa gatatu n'amanota 9 kabisa. Ubwo rero ikiri twakubira nuko uwo bita aba bagabo bose yaba Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo bakomeje kwandika amateka muri ruhago y'isi, kuko ruvuga ngo kuri ubu ngubu mu gihe Cristiano Ronaldo mu minsi ishize yaserebraga ibitego 900 agejeje nyine kuva yatangira gukina birumvikana. Uyu rero Lionel Messi nawe kuri ubu ngubu yujuje ibitego 840 na assist 375. ubwo ihurizo rikomeye ni ukwibaza ngo ese ninde uzasimbura aba bagabo. Bikigoranye cyane kabisa kuko ntabwo baramanika inkweto kandi no mu kibuga barakina ndetse bakanatsinda kabisa. ubwo rero icyo twavuga ni ukuvuga ngo bakomeze gukora cyane kugira ngo tuzabone umusimbura w'aba bagabo. Reka rero amakuru yacu y'imikino y'uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 tuyasoreze ahangaha. Njye rero mwabanaga kandi wabateguriye nkabagezaho n'aya makuru nitwa Bimenyimana François, wakomeje gutega amatwi umuyoboro wa YouTube witwa Ukumbuye Iki TV, cyangwa usaba rero no gukora subscribe ndetse na share nyinshi cyane kugira ngo ujye ubona updates zose ku biganiro ndetse n'amakuru tubagezaho umunsi kundi.